ko ni pon mananwa na raksokon, pon peyo, waon kisanan kan ko, likon ko na, nalang ko na kanyi ko. Wow, chororong sa panmachayan kop na, karyam kop na. Speaker and legislature, sound ko pong lapalap. Lapalapakan nan panhensiyak. Momot sa government o chon pon peyungsap. Pajawan luka kupuran koros ang nan sa panmachayan rongan ranwach. Ngay sa linukalas maban pajawan kalale kukupurakan, hautapan sa panmachayan rongan ranwach. Hoya cara lapen sa panmachay rongan ranwach, ye kasaraw kapachapach and government and Pohnpei. Rong sang kolonya Wayne Pohnpei katsyanger nan kasaraw kapachapach, te join in operation and kapna kayaw, kapna karyaw, ho chawekan and pinin ko kusanit kaysap and Pohnpei. The legislature kaisa kan Pohnpei ni January isak silo hen pa niyakit riyaisak. Kasaraw ka bachawat poch bachawan niyaw ni Chimen College in Micronesia FSM na bachaw panikar Wayne Pohnpei. Nan programen kasaraw ka bachawat sa panmachayan kop na nayo Honorable Marcelo K. Peterson may bachawan niya sa karatan kosam niya bachawan lukat. Hiray na palapakan koros ni lukong kasarawat o pajawan kasamo sa panmachayan kop na kayo kap karyang kap na kap o hiray legislature kapan Pohnpei te legislature kaysa kan Wayne Pohnpei o ang aray tungal tiyan tato may hiray kan pajawan na kani Wayne Pohnpei. Nito kayo tayo sa ensalmenan program ng kasarang kapachapachwat sa panmachayan kop na o karyang kop na kap and Wayne Pohnpei pachawan na lang at mal kaunan puko o may pachawan tap kaunan puko wach yayang sa panmachayan kop na kap and Pohnpei Honorable Reid P. Oliver sa panmachayan sang kopong lapalapan Pohnpei sang kopong Nelson Joseph me pachawan tap kaulawach. Ong sa panmachayan karyang kop na kapan Pohnpei Honorable Feliciano Permen ye song kopong arwine nanpay me pachawanta kauna. Program and kasarawach sa panmachayan kop na kap Honorable Reid P. Oliver me pachawan niya sa karatan Kawit na national sa karata bachawan niya chumal katungang ray na palapakan koros o aramas koros na bachawan pulukitiat haray chumalan saw o bachawan niya ngep chuweta kasarawach. Kabila bil bachawan tawla bil bachawan niya chumal katung kalangan arong ray lakan na bachawan uyaya kapla and mawa na bachawan apalyator sa panmachayan government and Pohnpei Lilatoran watch menye kapna leya ay falcam, kapna Resyo Moses, kapna Chani David, kapna Tels Panglinen, kapna Chanesa, o kapna Marcelo K. Peterson. Ang niya palmaukan, maray pachawan niyang sa panmachayan government and Pohnpei, makaretaran watch kichay ronger niya, kasarawi. Puko, kung hapaliyawan sa panmachayan waywatch. Programan kasarawat pachawan saklan na nasan sang sanan kanin waynach, na national sa karta nasani, mayo pa na nakan pachawan niya, kailapan tato, o mak sochayo pa na, socha tato kakoy ka. Nanuyapan tato kan kasaraw kapachabach, watch panyan legislature kaysa kan Wayne Pohnpei pachawan tawla kay rainan pachawan niya aray chuman kaulan ko o pachawan pilata nan pungan ray legislature bukas mepan pachawan pukoki pukon speaker and legislature kaysa kan Pohnpei vice speaker floor leader o chairman and ewe kamti kan legislature kaysa kan Pohnpei. Tatapos pachawan niya kulak silong rain sa was hen January isak silo riyakit riyasak nan chamber and legislature
Metacha Colonia, Wayne Ponte. Legislature kay sapwat pachawan taularo pachawan Platar sa palmaray taray chumal speaker kapal legislature kay sap vice speaker floor leader o chairman ne kamtikan o yech paitan tataw coach metachawan Uya speaker and legislature kay sa Ponpe ye Senator Rausan G. Lampert Walyakan mo sa cause ng mamotan legislature and Ponpe Vice Speaker, Senator Steve Gatwen, Walyakan sa Puaklop, o Floor Leader, niya Senator Macaron Mikel, Walyakan mo yung kachin. Ang Chairman na yung kamtikan, kamtiyan, Education o Cultural Affairs, Chairman Senator Santalina Lica, Committee on Finance, tamo niya Senator Salter Leolang, Committee on Health, o Social Affairs, Senator Sheldon Neff, Committee on Judiciary o Governmental Operation, Tachayang Ko, Senator Chuck Harris, Committee on SAP, yay Senator Atalina Etman, Committee on Public Works o Transportation, PWGC, Senator Aralyn Hesmofik, o Committee on Resources o Development, RNT, yay Senator Marvin Yamamochi. Main ko yung natsakan hautapan sa palmatyan Roman Ranwach kalanganan kuburan koras o kasalilya.